baguchwa indegwera noru eri kutukathinja buria ni untu bwega na bwagiru iria tuithurite inya nimbi inkuthugania aina nkethirwa ndi thigunkune jayo Wednesday na season iria meiya jara maingi jathithikaga. Oh my God, season iria meiya ja maingi jathithikaga nkurukie gucokia nkatho nyuntu ogwo nukurukirite mwaka jomba ikwithwa jakithira. Bwana Yesu asifiwe. And so egita rere ne egita rere atugukongwera Jesu ende twemukongwera na njira iria wengwa atikogwerua. Egita rere nirio thimoti yagwaire nyingi egita rere onaga irio na bara baingi bethera kwa bakenywa na gutiagira nthoni. Egita rere nirio antu bauga it is Christmas egita ria Jesu guciarwa ende ore twingwa mukongwera turi mukongwera in a very very bad way. Ija ora omba ikwethwa ogwo wengwa okithithia kiatho. Maybe you are graduating na toko graduate tukauga atweje nande tukongwera kiatho giaku tukeja tukari uria ogwo tendete tukeja tukirumanaga njenu uria ogwo tendete tukeja twekirite uria ogwo tendete tukeja tukiaragia migambo iria ogwo tendete iria okanagia kuthithia ijo batu twetha tukithithagia antu bara baingi egitanerera season ya Jesu Kristo bora bakuthithia butegwetania kirundu mutheru bombete kwetha bakiriokia mere yao nyonto kwena marundu jara jageri za kwangaratania roteto ro mwathani egitenerere nende ankwera omamuthikire na mutegeri season eje iekethirwa ekedetermine kwethirwa gukirwa gwaku kugwa gwaku. Season eje niyo mwathani akoria no ndikene nukurikana guciarwo kwa Jesu uria ndaritire mutano kwa kenda bukwirira mutharabene. Bwana Yesu asifiwe. No rikene we na kanya nawe kuria na kunyua ta kabuthuki na kinya gweta kusherekea ta kabuthuki ende nenjerere ko ezi tukusherekea nayo indwembo ikariji ni gongwana bikari bibi twetete gwitira Jesu na ria ngotegera mandiko jaja nenkuona ate nenkurikana Kaini na Abeli ora bombere kwethra bagita kigongwana nyonto kinya mandiko iza kombera ojore kwetho kiona ne gucokeria mwathani nkatho kana thanksgiving tukwenarwa gucokeria mwathani nkatho makithomo kira gikwariria mantu ja gucokeria ikigongwana gucokeria mwathani nkatho na kanywa gaku. Na nderera ndategera nkona Kaini na Abeli rira Murungu akuga nditire nike kigongwana biria Kaini agwita ninto biria bitekogweria mwathani na Murungu mandiko iza kuga akamoria re orengethithia bwega gwe gutingitikirika. Thoma kiambiriria orengethithia bwega gutingitirikika. No tukethira maybe twegarura mwaka season egokirwe egikinya ogwo kethira maybe ogwo oritere mwathani kigongwana season ekumurikana jayo December wamuritirana ndwembo itio mukumia wamuritirana na njira iria itemugweragia iria andikikire mandiko bara bationo nene bwegoro bathithagio nojo wethera ukigweria na mwiriji waku uria gutiagirite na kigongwana kiwitete kethira gitikugweria mwathani riria Abeli bagukirwa ogwe Kaini kurunguri kuthura. Bwana Yesu asifiwe. Kwau maandiko ija gutwira kire yuku ya Zaburi egana korokeni mpingirone ciawe bokemo kumagia na bokoroke byaragone byawe bokemo kathaga mokathe ni bokemo tharimaga rietwa ryawe. Bwana Yesu asifiwe. Age ni season ya kwira mwathani bwega January
kinya kethira mutano nyakwenetire kwina ururu utirora nkorone kunyonto mamyo kunetire ariuga in the gates mpingerone tonyo kimukumagia tonyo kimukathaga na ije itumi byonthe. Bwana Yesu asifiwe. Kinya kethirwo ko gukarikite atia itotiga kwethirwa tuki celebrate Jesu tukiuga Jesu tugo celebrate na imere yetu tukukenia irabone imere yetu tukukenia through fornication tukiuga tugo celebrate imere yetu tuko celebrate tukigwiragia gukurukira wamba hapa na pale nikenda tukomba gukenia maybe endo betu na aria no tukambiria kuia shetani ashindwe uga go kuigweria ende tiga ikuga ithigonko mbetete go celebrate Jesu na aria wengwa atendete kou. Hiyo ni kinaya, shetani ashindwe. Ito celebrate Jesu gokorokera kotiata ege kinyam okougantiate kwambire thai mwanka Wednesday buga Wednesday bana. Unajua Wednesday ni sikukuu na ndio kuga ile ukarugura na kinyama mbigo tiata Wednesday 25th ogatiera celebration eje kampombe kwethro nyaketha nte tiata kampombe kwethro ankiro mbaga nte tugotirikama nkera mwathani bwega ne jarombe tikonditheria mwakene jo kinyakethera baba inge bakombebera mwakene jo kinyakethera ngokorokera muguru ne jo mugundu jwage kuo mwakene jo kinyakethera nkoru moi baba inge mwakene jo kinyakethera nkwane kwa narankane kwa mwakene jo mwathani na mbonetie favor nyonto mande ko jariuga itukareja nyoni ere yomba eda etethera waije mantu jarojo etere maga kana yanda endere jaga magita jonde okauga mwathani Murungu baba onio mpathetie janyoni oni nte anda kana ndema ende nokondera kinya maandiko ija kuga okethro kithoma thoma maandiko ija arairia mantu jaraeka muntu umwe aromba kwithirwa kithomo kiriuga ogwe ethirwa ugikaribishaga ukigwataga ageni ogeni nyonto kuri na muntu umwe agwatire araika ageni atiji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwathani agakuretera kinya areka otize nyonto bo season eje kuringana na uria ugaita kigongwana gikari imbiewe kuthangikitie mwankori uga woni na ndimbi ngo celebrate na indira tigero ibokoro imbi ngo celebrate na indira tigero ni ana imbi ngo celebrate na umanto jando kiretare kwera nchwa. Bwana Yesu asifiwe. Kile yukuria Filipi kana Philippians mostari najua chapter 4 verse 6 jori uga bokaithange kagieni ni onto bwa onto kinyaboreko endere menyithagieni Murungu manto jonda jaria bokwenda bukimurombaga na kumwerencha amona kumushokagiria nkatho. Bwana Yesu asifiwe. Bokaithange katiga kwithangikia it is hard yonto boborito na yonto bobomo na nokorera na nokuigwa botho kusana na kinya ni maybe kwena jara ngokorokera jamarito na ibyo mankaigwa nkoro ekwa ekenunguna ende torero antu kwena arwa itutige kwithangikia itwetakire mwathani tugatakire mwathani gokorokera eru tutetakire mwathani just like that tugatakire Murungu tukimwere ntaga ni umande koja kuga no mwanka tugatureria mwathani roll ethero kira mwathani Murungu baba jarajo kuthangikia tiga kwithangikia wegwe na ario bukimurombaga kumwerencha amona kumuchokeria nkatho ezi season ya kumuromba kumwerencha na kumuchokeria nkatho ezi season
ekuregana na gwita gucelebrate na aria antu betaga na kuigwiria mwiri na kwaria nteto iria itikugwiria mwathani ukiuga ithigunku iu ti celebration ni igita ria kwithirwa tukirombaga kumwerenca na kumucokeria nkatho mwathani nigwe wije nikitontu ndiri moyo ntukwena arua igwe wije nikitontu ojukirie ng'ania wantiga nigwe wije nikitontu mwana okwa ndamuciarire akari uria akari nigwe wije mwathani ngugucokeria nkatho ingukuretera jonthe jonthangikia ntiga ikwithangikia oni ngikurombaga ngikwerencaga na gugucokeria nkatho jau ne juu celebration iria kana Jesu gakwenda gukorokera miromo yaku iria eri ni ekuraga kana ni moyo ioge itagekuo kana egaita moyo kethira utigwiritwo utigu celebrate nyontu bwa kwithirwa kwina divorce irejire nyontu bwa kwithirwa kwina ikuo birejire nja nyontu bwa kwithirwa kwina miscarriages iria ciogucumbura nyontu bwa kwithirwa kwina kwaga mwana kuria gukuthangikitie mwathani ari kwira kiri Philippians chapter 4 verses 6 ati etigeni kwithangikia mbireni jonthe jaria jabuthangikagia gukorokera kumuromba kumwerenca na kumucokeria nkatho gucokia nkatho ni kigongwana gikinene muno. Bwana Yesu asifiwe. Ugetakire Ibrania kana Hebrew 13:15 kwithirwa ekiaragiojo ni tonto bo toritagire ni Murungu kigongwanagia kumukumia magita jonthe ndene yawe one kuga tumbura geni rietwa riawe na ntato ciawe ire ciumaga tunywa twetu ikigongwana. It's a sacrifice. Ikigongwana kwethirwa okituragia maru gukara for 30 minutes gukara for 1 hour gukimweraga ibwaga otu mwathe na inyati yaku na tije chionthe. It is the season ere mwathani na arua guturitana. Let us betray the devil. Let us fast. Let us pray for testimonies. Kamiromo yetu igatuike kigongwana ya kuinaga ndwembo cio kumia mwathani. Daudi na kuina ndwembo nyingi cia gukumithia mwathani ki Zaburi utitiaga ukethirwo ukithomaga kinyarira waremerwa ni kuromba nyonto bwari tobora wena bubwa manto zare ogukurukira kana jara ja kwendelea jokia maandiko kana jokia yukure mwathani ukarie gukurukira rio umwira mwathani ango temberete gwa uti murongo ango temberete kire yukure gutara uti murongo ango tambera nkwerenche ngikurombaga na gugucokeria nkatho ndikuritira sacrifice imbecho tenacio maandiko jo twera. It is not about money, it is not about gweta kureitha nake. It is not about fasting only. Ni kwethirwo gita kigongwana giokumia mwathani na atebwithira bwagirite nkiumba gukumia mwathani na kumucokeria nkatho for 2 hours na atebwithira buthongi ogwo kiumbaga 30 minutes ku iria uciekite kando o bange bakibangora bare nyama ciao no kuga mwathani it is my season nkonoga ni jaja gukareka ndene njeje nkonoga ni mwana kwa kwethirwa atongokie gitare onthe nkonoga ni kwethirwa ndena manjae na matata. It is my season. Oni wokombera ntukwe narwa mwathani mbethirwa ngikwerencaga mbethirwa ngikurombaga na gugucokeria nkatho na kairo kombera ate ogwe kiro kwenda ni miromo ya gugucokeria nkatho. Season iji o kithungutha mwaka jwijite kukethira kwina ukuji
Ukoje bwa kwethirwa takora mberi. Ukoje bwa kwethirwa ko mami kitandene tibitari. Kinya kethirwa tena sauti ya kwaria nkoro yaku kwewe kwira Mwathani. Mwathani ategere igwe kiao. Akunenkere ukoje. Nyonto koje botejaga na njira enthongi tokithekaga. Ukoje bwejaga kiri muntu uria wagite ngugi for 10 years. Ukoje ibwejaga gukurukira muntu uria utiukari na wirigiro bokwewa mwana for 5 years akirumangagwa na kuthekerwa. Ukoje bwejaga bwina murimo ndenebu. School of pain. Nekenda gitariro ketho kiona mtu skuru eu ukamwerewa. Ukamugwata njara. Ukamwira egitene riri ndakari ujo nda miscarriage maybe 10 or 2 times or 5 times. Ni ndaita gucokia nkatho ndarombaga riu nirio ndamenyere kuromba. Riria wene gitara pain irio Mwathani etheragwo agikumbithagia agikuritanaga maromba. Bwana Yesu asifiwe. Akojoria inye kirunduo mutheru antu bakauga kawetheragwa we strong na Mwathani ukumbithitie. Muntu strong ni Mwathani utumbithagia. Bwana Yesu asifiwe. Kwina mantu za maingi tukurukaira. Ukarumwa ni antu, ukamenwa ni antu, ukatewa ni antu, ukathithirwa jama ni antu bathithaia jau nyonto nibo tukaraga nabo tenyomoche kithaka. But nyonto boinye Mwathani. Nyonto borie tore awe ne onto no kwera ngakomamithia nyakine njigu. Green pastures. Nyonto borie tore akwa ni Mwathani akuga. Ngakomamithia nyakine njigu. Season eje kethito kwenda kwethira tukimama nyakine njigu. Itwethirwa tugikongwera kana Jesu gukurukira mutharaba, gukurukira kwirira, gukurukira gotiata, gukurukira kuromba, gukurukira maandiko jawe ja matheru na tukija thithagia uria wengwa kwenda tikuja ugake na tigwita koje ake na tikuchiona ni ora tuonokia ake ende gukurukira we kirinyana kira kiadulam kira ugi uri wenka ukirerete uri wenka thathagia ukimwiraga Mwathani mbezete ndere kigongwana kirigwe kanywa gakwa kari kigongwana kirigwe nekenda Mwathani nkomba gugukongwera twetuba ere ende tenkithithaia mantu jara tekugweraia jara ndathithirie last year jangani jara ndathithirie last month jangani rene gitara yakwa uni na ugwe nekenda tukomba kwithwa tukiromba na kumuthathaia nawe ukona teka bangi bari special abathikaira bebonka kwene tagari obethera gwa bakutagara kwena sacrifice bethera gwa baitete kwena gotiata bethera gwa batiatete na kwena kukua kimwiri na gwetania na kirundu mutheru nikenda tujao jakarabwega rira wathithio Mwathani akeja tetumi akeja oteta kuromberwa ukamwona kono uge ate ojo ni Mwathani othithe teteni anto bende kumenya ni Murungu uriko mauge ojo ni Mwathani tewe. Bwana Yesu asifiwe. Let us betray the devil gukurukira testimony. Katumbe kwethirwa tukiunanga jara nkoma abangite gukurukira ukushi orio gwito kushi no unkome kwigwe ekiagainya muturirene jwaku orio gukumia Murungu orio komukatha endo atikethwa irio ende ino turujaira na Murungu. Katumbe kwethirwa rionthe tugikatha Mwathani na tukimenyaga kigongwana ya kwira Mwathani ibwega ni gikinene. Kigongwana gya gucokeria Mwathani nkatho ni gikinene. Kigongwana gya kumucokeria nkatho imieri eu ukurukite ni gikinene.
kinya keja kwithirwa te bungi buru urona bubwega mucokerie nkatho nuntu iwe ukeja gukunenkera kiu utwire kurombera gaturombe nikenda mwathani agatwigirwa kiao. Murungu Baba, Murungu Mutana, Murungu Kirundu Mutheru, ibwega ni wendo bwaku na ibwega iguntumira kiri maandiko jaku ja matheru tugukwigwa mwathani tutikete ikwithwa tugigukungwira na njira iria itiagirite tugagukungwira kwa mwathani Murungu Baba na njira iria ugwa wengwa ugatutongeria nayo. Uraga miri yetu nikenda mwathani tukombe igwitania na kirundu aku mutheru niontu ugwotitanagia na miri witanagia na irundu mwathani wa kiao ringithia mioyo yetu gaturekere meya jetu no gakure na ara tutitaira mantu neja mega mwathani ibwaga niontu bwa muthikire na mutegeri wa ntuko enarua kiria apanga na nkoro yawe mwathani wa kiao gakirikie gikeje igutawa imundu nkoma nikenda mwathani tukona moyo jwa Kenya na Kenya rietwenera Jesu Kristo ndakuromba amen amen. Ibwega sana mutegeri na muthikiria wa Wero TV na Wero FM niontu bwa kwithirwa ugitegera mubango jwa tutharimwe mwathani ombe igukuthithia mantu ja mega na ngakwira Merry Christmas ambugenya na Happy New Year niontu tukomba kwithirwa cokera ntarikine iria ntarikine wingi titigere ende ithiro wina thigunku njega thigunku itie mitarataro thigunku itie kwinyangia thigunku itie wamba kawithiro wina thigunku iria Jesu nyawengwa agakurikana na